Din hija l-481 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Red Electric, Robert Farrugia u Festa. U biex nibdew illum għandna l-Andy. Look at these bruises, who think you could do this unknown. From the pain, your scars, they mean nothing. I thought I meant something, am I to blame? You look like an angel, but damn, you're a devil. Won't say a word that won't make it better. This is not who you are, and soon you'll be wasted. So leave before it gets bad, before you go mad, and you can't handle me. Leave before it's too late, before you lose me. Leave if someone could see the scars that you will leave, they wouldn't believe it. Leave, 'cause I can't speak up, I'm too scared to breathe. You've got a hold over me. All I ask is to think twice before your liquor takes over your mind. Now don't get ahead of yourself now, honey. Feeling the rush of absence now, are we? Your cyanide, your silent killer. So leave before it gets bad, before you go mad, and you can't handle me. Leave before my yourself have been through hell. Leave if someone could see the scars that you will leave, they wouldn't believe it. Leave, 'cause I can't speak up, I'm too scared to breathe. You've got a hold over me. So when I take the stand, I won't fall. Say I love you, I won't fake it. You can't make me. I won't take it, I won't fall. Leave before it gets bad, before you go mad, and you can't handle me. Leave before it's too late, before you lose me. Leave if someone could see the scars that you will leave, they wouldn't believe it. Leave, 'cause I can't go back to battered and black. You've lost your hold over me. Leave hemmek minn Antendi, u jarendi għattart illi tlaqqana l-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Din hija l-481 poddata f'din is-sensiela. U issa nibdew noqorbu bil-mod lejn il-500 poddata. Ma qabel naslu hemm tajjeb li ngħidilkom bħalma ngħidilkom fil-bidu ta' kull poddata li d-dettalji dwar din is-sensiela kollha u anke dwar dak li għandi mħejja likom allum sibuh bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Dik hija l-website personali tiegħi, ngħidilkom aktar anke dwar aktar il-qudiem waqt il-poddata tagħna llum u ngħaddu mill-ewwel allura issa għall-tieni silta li għandi. Hija l-ġdida mingħand Red Electric, video tassew interessanti kolli ngħid għax qatt ma jidherli li rajt video miġbud b'dan il-post mingħajr ilma. Nirreferu għas-silta ġdida tagħhom li jisimha Cold as Fever. I can see it in the air, it's clear.
Coldest Fever mek mela minant Red Electric video maħdum fit-tank ta' Rinella illi kifattilkom qabel tal-anqas jinider li qatt ma rajtu xi ħaġa miġbuda fih vojtek b'dak il-mod. Imma jekk forsi intom rajtu xi ħaġa tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi u tgħidu li isma' għandek żball fil-fatt hemm din il-ħaġa oħra li tista' tara miġbuda fit-tank tal-Rinella mingħajr ilma. Sibuni permezz ta' dak il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonisan.com jew kien tistgħu anke sibuni fuq il-Facebook, il-Twitter, l-Instagram u anke permezz tal-YouTube fejn din il-poddata kull ġimgħa qed toħroġ issa anke f'verżjoni video. Somma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nippreferi jekk il-kuntatt isir permezz ta' tonisan.com. U biex ngħaddu issa għal silta li miss għandna silta minn album ġdid. Hija propju it-title track mill-album ġdid ta' Robert Farrugia din jisimha Slow Morning. Robert Farrugia mek bis-silta Slow Morning mill-album li ġib l-istess isem. U minn silta minn album ġdid tajjeb illi naddu għal silta minn album illi ħireġ dal-waqt u l-album tal-grupp Franċiż Festen illi minn żmien għal żmien ninkluduhom ukoll f'din is-sensiela ta' poddati għas sempliċi raġuni illi l-bassista tagħhom huwa Oliver De Gabriele u aħna ninkludu wkoll mużika mingħand esponenti barranin meta jkun hemm xi rabta diretta speċjalment b'dan il-mod ma' Malta. U mingħand il-Festen is-silta li se nisimgħu jisimha Spartacus.
Spartacus hemmhekk mela mingħand il-Festin u din ħassibuha wkoll fl-album il-ġdid tal-Festin li ħireġ dal-waqt issa fir-rebbija ta' l-2017. U hawnhekk forsi kun tajjeb ukoll li norbtu mal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt mingħand il-Malta Media Memory Preservation. Dan huwa proġett li fiha nżommu flimkien magħkom il-memorji kollettivi tagħna dwar dak li għaddej biex meta il-preżent isir il-passat jiġifieri fil-futur aħna ikollna idea tal-anqas ta' ċertu affarijiet li forsi nistgħu anke ninsew. Bħal per eżempju din li ġejja issa, l-lum meta qed toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata u għall-ewwel ta' Aprilu, kulħadd jipprova jiġbed saqajn xulxin u jipprova ibella xi ċajta oħra lil dak li jkun. U waħda minnhom kienet mingħand il-website Lovin Malta llum illi rnexxielhom jikkonvinċu lil diversi nies jew tal-anqas għajmu diskussjoni dwar il-bidu ta' partit ġdid, il-partit LM, ġifier il-partit ta' Lovin Malta, illi kellu wkoll anke innu. U allura se nisimgħu l-innu tal-partit tal-Lovin Malta. If you feel like you're all alone and you've lost faith in those who should listen, there's the hope for this generation. If you just believe, loving will come through. We'll change the nation, our future's bright. We won't make enemies, we're not here to fight. We'll be the right choice when you're sick of blue, red or green. We even have been coming. If you feel it's only getting worse and all your seems to be missing, then trust in these singing celebrities and this drone footage of the Grand Harbor. We'll change the nation, our future's bright. We won't make enemies, we're not here to fight. Just legalize marijuana. Will be the right choice when you're sick of blue or red or Marlene. We've even got destiny. Yes, this is Curacao, but we'll be more original when we're in government. You'll see. In Bidlul Malta, in Jibuaya, kun ħafna, specialment il-żgħar. Votaw u nirpużu il-ħasra li Uxu diversi ħbieb tiegħu hemmhekk bil-blinnu tal-partit tal-Lovin Malta bbażat fuq Angel illi niftakruha naturalment mingħand Chiara. Iġibna fit-tmiem tal-poddata tagħna ukoll fl-ewwel ta' April fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena ma fadalli xejn li fl-infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.